October ni som pakwa sang ni som ni panga chol ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule Pakistan le Afghanistan in kara buaina chuan zia omlam aiin zual lama panzel ni in alanga Pakistan Defence Minister Khawaja Asif chuan Afghanistan nenan in kar chu tun hma ani thei to lo ti sain Pakistan rama Afghan te chuan mani sarkar an nei ve to wangin an rama hovek turin a hriat tira Pakistan ram le hausak na chu Pakistan mi puimak doi zan hi somnga te chanpual liao ani ti asoibok Asif hian exa post siamin tunmangin Pakistan hian Kabul nena kan inkar hi kan kalpui thei to lova Pakistan ram leilung Afghan zongjong te chu an raman hovek turani Kabula sarkar an nei to kan ram le hausak na hi Pakistan makta doi zan hi somnga te chanpual ani ati Pakistan Defence Minister chuan Afghanistan sarkar hnena hian official in engman thlen to don lo ti asaya Pakistan hian Afghanistan hnena hian lungoi lo na lekha zariat somthum paruk le palai lekha dang som pathum zet kan thon to a tuna chon Kabula palai kan tir to don lova rodna le lungoi lo na po kan thlen to lowang firfiak te lo chuan hmuna piang ina mansang takan pezel to ang atibok Asifian Pakistan la ommek Afghan te chuna taka soi selin mani za omna hum him thin nam te chu miram hausak na ringin an kho sangai lo Afghan te hi Pakistan rama ni lo Pakistan then rama omro se atia Pakistan chuan kumnga chung zet Afghanistan nena inremna zongin thei to palo chua to a Afghanistan lama tangina thazonga channa kan hungai lo tuna chuan Afghanistan ina nek na lo chang le turin Pakistan in pei to ni atibok Pakistan hi tun hma tang to in Afghanistan rama boina chuaka hian alo in rol to thina Soviet Union le Afghanistan in dona te anua US atel vele ta ka po thuk takina in rola US nena tangin tan puina dong char boka US nen firfiak dona war on terror in thurwa langalang si in ramria Taliban te tan pui renga India ram lama po firfiak tan pui reng tho boka kumsang ni pakhata tangkhani US chon Pakistan hiral thum chi sang dollar tluk le ding on riat don manina tan pui to a chuti chungchuan US po hian Pakistan sarkar in firfiaka do dan chu asoi sel zau zawani Afghanistan nen ram rian boina chuni ni chung in ka hayan nei nu azir top ni khan an thar tho le a Pakistan chon thlo na hangin Afghanistan ram chu bei le a an bom thla ka wangin Afghanistan cricket player pathumin nun nan chana Afghanistan cricket board chon Pakistan telna Tri-Nation T20 International Series an khel tura an tel don lo thu an puang halani zirtom ni khan Taliban Pakistan TTP thi chilpol te chon Mir Ali Waziristan Pakistan sipai te omna mun chu bein Pakistan sipai pasari an thia som pathum la in liam an tur boka hei wanghen Pakistan sipai te hian thlo na mangin TTP nena inzom na nei Hafiz Gul Bahadur Group Afghanistan helpol te omna mun nia soi chu an bom vetani ramri Afghanistan nen boinan nei mek lai hian Pakistan ram hroi tu te hian India ram chu hnu lo ven tum ngar emoti turin tong kaman nei renga Pakistan Defence Minister Khawaja Asif chuan ram pahni do turin an in pei ti asoya India chu Pakistan le Afghanistan boina hian arukin in rol lo ti asoi theilova a in rol na chan sa sang le ani atia chiang taka soi lovin afisian Pakistan chu engthil po ma chon thei turin a in pei ti asoya ro manna kan neya mi pui hria da soi vek chi ani lo thung engpo ma chon turin kan in pe ani ati Pakistan le Afghanistan hi tun ma po in an lo in ti boi zeu to a ma se tunang takana sa hian an boi ngai lem lova Pakistan hian Afghanistan chu firfiak te ta na mun zalen ania Afghanistan ramatang in firfiak ten Pakistan an bei thina hi Taliban sarkar chon an dang turani antia Afghanistan ro relai Taliban sarkar chon hi chang le tin Pakistan sipai te chon Afghanistan chungchanga thudik lawan the dara ramria boinan chok chuaka Afghanistan sarkar ti boi turin ISIS nena inzom helpol te khoi rengani anti bethung Pakistan le Afghanistan teram ria October ni somatangan boina khan Afghanistan lama civil mi som pariat thin zathum somruk chong in hliam an tuar ni in United Nations Assistance Mission in Afghanistan unama chuan an soya Pakistan chuan karma sa chung khan Afghanistan ram chung le an ram ria firfiak somthum pali an that ni in an soyani Nimin khan Doha kopuya Afghanistan le Pakistan te hian inbiakna neya
ram pahnih te hian an defense minister te ve an tira Pakistan official te chuan he inbiakna hian Afghanistan ramatanga intran ram ria firfiak te chenna ti top dan tur soi ho ani an tia an thu puan du dan lei ber khop mai Afghanistan sarkar thu pong tu zabihullah mujahid chuan kan tiam tongin doha khopuya Pakistan lamnen inbiakna nei ani ti ina puang thungani Nimin darka lizet in khar khipan inbiakna hian an thu soi kim chang puan zarani lova ram pahnih official te hi mai chana inbia in Pakistan hian ram ria bungra phur motor omna hmun te chu safe zone a siamin inka hai po seilen rot ni in puan ania Afghanistan lam hian inka hai ni lovin Pakistan hian thlawna hmangan raman beina chu ti top hlen ro se an tia hun reizo ka tan inremna ziakin tangin chuaton po an rot ni in soyania Afghanistan hian in do thlonan nei velo wangin an in beidan chu a fair lo an tiani tun hai chawa Islamic State le Al Qaeda firfiak pol te chu South Asia an in toy thar le meka he hian boina chi hrang hranga chok chuak le meka Arab ramjinga Saudi Arabia Qatar UAE le Egypt te chu heng boina chuak chin fel dan kong zong tua an tanga theito ban chu zel chungin boina hian re chu soilo hun hrang hranga hleta chu kwal mek zelani Pakistan le Afghanistan hian ramri kem sang ni zaruk zeta thuyan in trauma ramria helan vul lian ti in an in pu ton mek ani heng ram panhi te inkara boina chu mek lai hian Pakistan ram hroi tu then khatin India raman mer tel zau zau reng chu India ram hroi tu te hian an en liam mai lawang ti arin theya Nimin khan laknaw khopuya Sarojini Nagara Brahmos aerospace ten Brahmos missile an siam chu batch masaber chu defense minister Rajnath Singh le Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath te chuan an vai liama heng Brahmos missile te hi Uttar Pradesh defense industrial corridor nuaya malak nani Brahmos missile flag off na in khoma hian thu sain defense minister Rajnath Singh chuan operation sindur khan kan sipai te chak zialan tira kan tan chuan hne na hi ti thana ni to atia kan mel ma te hian Brahmos hian tlan chiat san theilawa Pakistan ram kil tin mai hi he missile hian ka phak vekani ati defense minister chuan operation sindur khachu ai te chin na chawania India hian Pakistan ram siam theiani chuan ati theidang po chiang hle ani atia Pakistan chuna takin vo pa ani Rajnath Singh chuan Brahmos aerospace chuan ram pahnia tangin defense contract cheng veibel se sangli manvel an ziak fel to ti sain GST po kumtin veibel chetel an chun lu dona wangin India ram tan mal somnan ni mek atia UP chief minister Adityanath point Lucknow missile siam chuan hun chuan thalai sang tam tak tan na siam sak mek ti sain UP defense corridor manghian thalai sing kha sanga chuang tan na kan siam sak to ani atibok Nimin khan Iran chuan thu chu poimo tak siamin an nuclear program ko khirna tangin an zalen to ti an puanga khovel ram dang ten nuclear program ko khirna chungchanga kumsom chung inremna nei chu to felta ti an puanga ni Iran ram Ministry of Foreign Affairs chuan thu chu siamin kumsang ni som panga nuclear inremna zongjong Iran nuclear program ko khirna le kai hnoi thil hrang hrang te chu to felta a Iran chuan ram dang ten na tho ho zela duni anti kumsang ni som panga khan UN Security Council resolution sang ni zani somthum pakhat na be chanin China France Germany Russia UK le US te chuan Iran nen joint comprehensive plan of action JCPOA mang turin inremnan ziaka he inremna hian nuclear program chu bituk chin ne khu khirin Iran frengna thla dulani ang ti ania kumsang ni som pariat khan Donald Trump president masak jok lain US chu he inremna tang hian in hnuk doka Iran frengna na zoka kalpui chun zama wangin he JCPOA inremna hian omzia nei zui talova voi tam tak JCPOA ti nun le tuma malak ni ma se hlotling thei to lawani khothangram abik takin US chuan Iran hi nuclear ral thuam siam tuma mala angin an pu ngar ngara ma se US an thatu tele International Atomic Energy Agency te chuan Iran in atom bomb siam ti fin fiana an nei thei lawani Egypt ram hroi tu te chuan Rafah border crossing chu tho tan ni tang hian honani le to don ti an puang Egypt ram atanga Gaza lu na kong ka pui Rafah crossing point hi ni kum mei thla tang khan kharani de urenga US malak na Israel le Hamas ten in ka hayan nei me kar khat lai liam nuwa Egypt chuan honani tur thu Nimin khan an puang ta a
he crossing hi hon ani chuan Egypt Palestinian tlan chhia te chu Gaza an kir le thei to don ni in an soya he crossing atang hian tranpuina phul lu ani don em tiro puan ani lo ani Hetih lai hian Israel Prime Minister office chuan thu chua siamin Rafah crossing chu thule ma chuan honri lo turani an tia Hamas hawin inremna thuthlung bo zuian hmalak na thlir chungin Rafah crossing hon le hon lo chungchanga thutluk na siam turani ang ti an puang thungani UN World Food Program in an tarlan danin inka hai nei ani atangkhan Gaza strip a hian nitin tranpuina metric ton zanga songruk vel phurlu ziani ni zandar som khan Hamas sipai Kasam brigade te chuan mission ruang pani chu Israel hnen an hlan le a Israel point Nimin khan Palestinian ruang som panga chu Gaza thon lu bel lein inka hai nuwa Palestinian ruang za som thum panga an thon lut lingtani Hamas hian in chimkara ruang phor nan thok zela man ro tha nei lo chungin inka ha inremna ti hlo tling turin thei to pan chu zel ti an puang ani Nimin khan Hetih helpol te chuan Yemen khopui sana a UN compound an lu chila UN official zinga ti na tan nei lem lova engang che nge helpol te hian man lak puan chian ani lo Yemen a UN official thupong chu jin alam chuan Hetih helpol te UN compound an lu chilla hian UN staff member som panga an oma an zawai hian harsat na nei lovin an him ti apuanga Hetih te hian man ti angin tun truma hian UN staff member man le hren an nei lo ni na lang kumino gas ni somthum pakhat khan Hetih te hian sana UN office chu lu chilin UN hathok mi som pakwan mana anua mi engemaw zat chuale ma se tuna hian Hetih te hian UN hathok mi som ngai taman hreng meka Hetih te hian heng mi te hi en thlatua an pu ani kumsang ni som pali atangkhan Yemen rama hian tual chung buaina chuakin Hetih te hi iranin tranpuin Yemen sarkar chu nam thluin Yemen ram khopui bersana po Hetih te thu hnuaia oma Yemen sarkar thu nei tu te chu an ral tlan meka Hetih te hian UN thok tu te chu Yemen sarkar tantua puin voi engemaw zat an ti boi to ani Bahzar lo thlir awangin kan lo me